katovanje videa, spajanje videa, šta sve sa ovim alatima, šta je efekt control, šta je ovoliko ovih efekata. Dragi moji ljudi, dobrodošli u drugu epizodu online škole za video editing koju vam donosi Američki kutak i moja malenkost Sead Okić iz Lukman Filma. U prošloj uvodnoj epizodi prošli smo poprilično puno gradiva za sami uvod, odnosno šta vam je sve potrebno da biste uopšte video editovali, kakve su minimalne preference kompjutera koje treba da imate. Otvorili smo program, imenovali projekat, napravili projekat, kakav projekat, sa koliko frame-ova, upoznali se sa timelineom, project windowom, project filesima i kako na najbolji način organizovati te fajlove. Ako niste gledali, vam je u opisu ovog videa. Ukoliko je niste vidjeli, možete. Ako trebate ponoviti gradivo, ona je tu. A danas ulazimo u sami proces video editinga. Katovanje videa, spajanje videa, šta sve sa ovim alatima, šta je efekt control, šta je ovoliko ovih efekata. Biće zanimljivo. Hajmo za naš kompjuter. Hajde sad da vidimo kakvi su to toolovi i o čemu se tu radi. Prije ovih svih efekt panela i efekata kroz koje ćemo proći, posvetit ću se malko ovom timeline window. O čemu se radi? Dakle, kao što smo rekli, to je taj prozorčić koji nam prikazuje ono što je na timelineu. U slučaju da vam laguje, odnosno kasni malo video, to se može desiti kad nabacate ovih nekakvih efekata. Imate ovdje opciju da polovično gledate taj video. Ili čak 1/4, negdje ima 1/8 ili 1/16. To znači da će se slika na ovom prozoru smanjiti u tolikoj kvaliteti koliko je ovo pola kroz 4. Međutim, imat ćete puno brži workflow i možda vam neće štekati. Ako vam se je to već dešavalo. Ako nije, idemo na full i udri. Ovdje smo na playu. Ne šteka. Također, da se još malo zadržimo na ovom prozoru, ovdje možemo napraviti fotografiju ili screenshotati naš video tako što ćemo pritisnuti save, međutim, vidite, meni to radi na drugačiji način. Ovako. To što me ne voliš. Pazi toga. Ovdje također imenujemo, na primjer, na desktop i damo ime mala škola video editinga i naš screenshot naći će se na desktopu. Ovdje imamo play, imamo ovdje frame po frame. Ukoliko želimo tačno nešto na određenom frameu odrezati, možemo to uraditi ovako ili pak strelicom lijevo ili desno. Nešto o ovim strelicama smo spominjali prošli put, međutim, recimo hoćemo da odrežemo ovdje. Kako odrezati? U tom zecu leži grm i dolazimo do ovog panela. Šta je ovo? Track Selection Forward Tools. To znači, kada njega selektujemo, da sve što je u pozadini, ovamo poslije njega, pomjerat će se.
najčešće ćete koristiti Selection tool i koristite, molim vas, skraćenicu C za Selection tool, tako što ćemo selektovati samo to, i V za Razor tool. Evo ga. Znači na plusu. Kako katamo? Klikom miša selektujemo frame koji hoćemo odrezati. Na idućem mjestu selektujemo frame koji hoćemo odrezati. Tap, tap. V vraćamo na Selective Tools i odvajamo naše fajlove. Također, kada selektujemo prazan prostor između razmaka fajlova i pritisnemo delete, sav dio timelinea će se pomjeriti nazad do tog klipa. Evo ponovno, evo iskatet ćemo ovako, ispomjerati, 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 ispomjerati. I sada, znači, tup, select, delete, select, delete. Vodite računa da vam je ovaj snap in time uključen. Šta on znači? To znači kad selektujete file, moramo ovo povećati, kad selektujemo file i kada ga vučemo, ovaj file će upadati u idući, odnosno ovaj video upada u idući video do njega, ctrl+z. Međutim, kada je uključen snap in time, on ga selektuje tačno do tog klipa. Vrlo važna funkcija. Ostaćemo za sad na ovome. Na Razor toolu koji je na C i na Selective toolu koji je na V. E sada, vratit ćemo se ovdje na ovaj panel, Project. Znači tu su svi naši fajlovi. Postoje dva načina katovanja videa. Ja ću vam pokazati najbrži. Pokazat ću vam stari i svi stari će vas učiti tome. Ja ću vam pokazati malo brži. Znači, stari način je bio da ovako ćemo selektovati ovdje na timelineu i kao pregledavamo svaki klip. Pregledavamo, kažemo ovdje in. Evo, do ovog frame ćemo ga staviti. Ovdje je out, slovo O i drag to. To je jedan način kada koristimo ovaj window gore. Drugi način je insert i on ga tačno na dio koji smo selektovali ubaci. Pritisnimo space i to lagano ide. Međutim, da budemo jasni, ajmo biti brzi. Sve fajlove, osim, selektujemo, ubacivamo na timeline. Sve. Selektujemo, ubacivamo na timeline. Već smo organizovali fajlove u prethodnoj epizodi. Znamo koje je boje, koja kamera. Udaljimo. Hopa. Ubacivamo dron. Može dron. Ajmo drone unutra. Dron nema audija, pa zbog toga je ova linija audija prazna. Pazite sad. Najbrži način katanja. Dobra mjuza. Ok, najbrži način katanja. Idemo mišem, selektujemo. Odlučimo se, oni sada silaze. Ili su već sišli. Hop. Rolamo mišem u jednu stranu. Hop, slovo C, odrežemo.
ostatak koji nećemo koristiti. Brišemo. Prazan prostor, brišemo. Idemo dalje ovdje. Ok. Razor tool, majka svih toolova. I sada, šta dalje? Hop, hop, hop. Evo ovdje ćemo. Ovo. Hop, brišemo. Hop, hop, hop. Brišemo. Dokazano, najbrži način katanja videa i slaganja jeste da ubacite sve na timeline i pregledavate ih ovako mišem. Znači miš vučemo po timelineu, odredimo koji ćemo kadar ili čak vrh klipa povučemo prema naprijed. Ok, ovo je super kadar. Idu niz neki mali. Razor tool. Ako nam ostatak ne treba, brišemo. Opa. Dron, ista je situacija sa dronom. Dron. Hop, hop, hop. Najčešće kod snimanja znamo onako koji su nam šatovi najbolji. I obično to bude zadnji šat ili predzadnji. Evo nas ovdje, znači ne treba nam ovaj nikako. Zašto? Zato što nije momak skočio sa buka na njemu. Evo ga. Ide na noge, znači odavdje je počeo. Ok, super. Šta se ovdje dešava? Ne treba nam file, brišemo između. Sad ćemo brzo proći onako, ovo je zanimljiv kadar. Dron ide sa strane, ok, cut, delete. Samo vam pokazujem primjere kako to ide super brzo. Jer u suštini jedan veliki dio posla u videu jeste izrezati, izbaciti sve ostatke i doći do onih klipova, odnosno onih dijelova videa koji ćemo stvarno koristiti, od kojih ćemo praviti priču i montažu videa. Ok, osnovni toolovi, recimo da smo i prošli. Evo ga, kako lijep spust. Opa, plus, zoomiramo, katamo, idemo kroz timeline. Super, ispraćeno do kraja. I dron ide gore. Znači, brišemo. Opa, plus. Hajde vidimo ovaj cijeli video. Ok, zamislite da smo izrezali cijeli video. Još jednom, samo da vidite Track Selection Tool na slovu A šta radi. Sve fajlove nakon njega sa jedne strane forward, znači ovi ispred njega, on pomjera. Ok, vratit ćemo se na Selective Tool. Plus i minus, odnosno zoom in, zoom out, nešto što stalno koristimo. Ok, izrezali smo fajlove, recimo da smo selektovali ih i postavili video za montažu. Ok, dolazimo do Effect Control panela. Ono što je bitno, to jest da je Effect Control panel specifično linkovan, odnosno spojen za selektovani klip. To jest, vidite, sad ga nema ovdje, sve je prazno. Kada selektujemo ovaj klip, on se pojavljuje, odnosno, evo, selektovali smo ovaj videoklip i pojavio se Effect Control panel. Jako intuitivan panel koji u sebi sastoji poziciju, koju možemo pomjerati, znači selektovani video u lijevu i desnu stranu.
Možemo zoomirati isti taj video, odzoomirati i naravno možemo s njim ići gore i dolje. Također, mi ćemo ovo vratiti 960 puta 540, opa, 540. Ok. I ovdje se dešava rotacija. Imamo tu rotaciju klipa. Ona je bitna, ona je od mnogo velike pomoći u slučaju da nekad jednostavno snimimo video koji je malo nije ravan. U tom slučaju ako nije ravan, šta uradimo? Malo ga skalujemo, odnosno zoomiramo i napravimo to da bude ravan. Također i ovdje je ista stvar. I ono što jest opacity ili vidljivost smanjujemo ovdje i povećavamo vidljivost videa. Sad ćete vidjeti tek tu vidljivost. Ovdje ćemo ga staviti na 100%. Da je vidljivost, vidimo da nam je ovdje ova traka isključena, pa ćemo je uključiti i opacity ćemo staviti, odnosno vidljivost na 50. To znači da će dio klipa ispod biti vidljiv. Pardon, ovo je na 100, a ova je na 50. I pogledajte sada. Opacity, svima jasno? Jasno. Idemo dalje. Druga stvar, koja također u sebi sadrži riječ efekt, a nije efekt control, jesu efekti koji se nalaze u ovom prozorčiću ovdje, effects. Imamo ovdje presete, Lumetri, proći ćemo itekako detaljno kroz to. Evo ga, odabrao sam dva klipa na kojima ćemo praviti te tranzicije. Mute prestaje i odjednom čujemo zvuk. Ajmo desna strana, samo desna, samo... Mnogo bitna stvar, ponovit ću još nekoliko puta. Da uvijek levele audija držite ispod nule. Sad ćete vidjeti. Ovo je neki takozvani, ja sam ga nazvao decimal. Ajmo svi zajedno! Ajmo, o! Meni je mnogo pojačano, pa ću ga smanjiti. Ovdje, ok. Desna! Desna, desna, desna! I odmah idemo na audio. Isto kao što Effects Control postoji za video, u donjem dijelu videa koji imaju u sebi i audio, sadrži se Audio Control, koji je u najčešćem slučaju, odnosno i samo prirodno ponuđen, leveli, odnosno nivo jačine zvuka. Vrlo intuitivno. Idemo u jednu stranu, pa u drugu. Šta je ovo? Izbrisat ćemo keyframe i doći ćemo do njega. Uglavnom idemo na početak videa i smanjujemo te levele. Evo na -5. Isto možemo uraditi i klikom na ovu liniju i lagano to smanjiti. I bit će nam prikazano u ovom ovdje dijelu da smo smanjili audio. Ok, to bi bilo to za ovaj put. U ovoj epizodi dotakli smo se funkcija koje se nalaze ispod prozora timelinea. Vidjeli smo kako lakše editovati ako su vam fajlovi teški, a kompjuter malo slabiji.
Napravili smo prve rezove, objasnili kako obrisati fajlove, spojiti čitav set alata koji se bave uređivanjem videa na samom timelineu i otvorili smo Effect Control i efekte. Nastavljamo za nekoliko dana. Ukoliko vam se svidio ovaj video i znate nekog kome će mu pomoći, svakako bili bi vam zahvalni da ga podijelite i ostavite jedan like. Vidimo se uskoro.